Tangkhul Baptist Church Checkon ring pa shalam kami ng soda na tumsay ko really welcome salushitale kajikata ng room saglay ngaya chaka azigli mi kahailing kala page follow samilo kala Sunday ngator bung jishat wi kokrum ning room milo ara itum na uglung ning samathakwida ajing ngatorwi jan gapang nang room ni shitsas psychorally ring pa atam so kami ngasarano Razan hai psychorally Jishu Christo imingli ringapa shalam sadale aju ishi debisi Checkon li kare sadara kadakle leishin sonaula sang saka natum nilo welcome sadle ko natum krahi service kokrum lum gasangakang sadle itum atam gajali sampang rum jingse gajil hangai mediali hapta gajang rum dakle natum bing psychorally la welcome sadale aring ator itum da Zadradakle aju seasonally zadradakle character study seriously tsapoklu shit kawai sara ajonang thui hai Sunday va itum naura bing unglan Bible camp sa sahoda bringing our children closer to God rawi mangali naura bingli nganai khang sak nganai me de khui kwa ga chumramli itum peng reminder aring atorva jishui sa khang tu wing jaili thay mai kap gja thada itum na How may go with Jirla? Itumna, our Maramli to make up the Katay. Simon Peter, we Maramli, Pyrum Kwaisasa. Simon Peter, we are he Simon Mang Hosai. Our original Amingva, Simon the Hosai. Kanao the Jishula, Gohoat, Jishuna Hokwi Gautili, Ali, Betra, Gajuitu, Pine Aquilaga, Peter the Poknia. Peter Gajuka Kladva, Rock, Ngalungui, Ngalung. Lunghar, stone, lunghar gajina hanga. Arang nang labu urmilana paga hai Matthew 16:17 to 18. Lat lu shidda aksta pasai laga. Bible tu pamino winingli hai milo itum Simon Peter umramli pengum faisasa. Matthew akum trada truk tuija trada shini na hopok laga trada jishat. Jena Jishuna aling hangai John Winamir Simon Nagula Mahai Gaja Nali Asakavaya Gala Ashi Gazangana Ponkami Muningwana Ka Gazingramli Clay Iwi Avana Ponkamina Gala ina Nali Kahangna Na Peterna Gala Lunghar Hiwi Dungli ina Iwi Church Sagara Gala Gatiwi Pangshapna Chili Mayurmara Simon Peter we maramli tum the Bible li pasigaja awi achamaram awi asagavat awi kringkrak apong gchung haina itum na tamkhui kapai tragle karing ator itum we wang chuna kapai maram phanga thaklang ni yong da hai sa se maram phanga ina hanger laga maram phanga yoani itum tamkhui kapai Pirana ili ki maram gachpana ili I tamkhui khangi gachpala to gachpa je raling hanlaga itum nganarum kwai sasa Bible li tum Simon Peter maram le tragali kapasa mangra disciples khangate wiwa maram Bible tu bam akha khnimang le sambang ka Simon Peter wiwa hongla kaina sambanga china ki je theigla je kha Jishu Christa li nganai lak ena gazada sa khang the akhana Jishu Christa we Yabang gatan Christiana Gasasa Gajivu Sakang to Trada Kanina Gatawing Jizli Simon Peter na to make up the Taisara Jishui Maramli, our master in Maramli to make up the Sakang to Jili to make up the Gatabahi Simon Peter Nsasalabai Gaji Tang Saga. Ism the John chapter 1 with 42 li paga samangra Luke chapter 5 with 4 to 11 paga samangra Matthew 14:28 to 31 lilas awi maram samangra Acts chapter 2 verses 14 to 41 la awi maram samangra kala Acts chapter 10 verse 9 to 16 awi maram samangra kala ringator Matthew 16 when hopok laga 19 dasung dala Simon Peter wi maramli kapiai dala ta honglak aina awi maramli kapiai china gachthai vakido Jishu Christaling years a chongaji, Jishu na sang to be wing Chalila, Nanai make up the Kerjan Gasapa. Akana Gachi Utumli, Tang Saka.
Kare Simon Peter was called by Jesus. Jishu Christana Simon Peter Ali awi sakang tu sakavai holaga jugo. Ajonang Thomas Lee hotada. Kangatay itum na sakang tu maramli tam hayung chayli kahotakam Judas Iscariot li kahotada alila holak. Itum na Luke chapter 5 we 1 to 3 pasigja. Jishuna Gennesaret nga yi payjali leilaka. Mi kachung gana awi tui gana kawai shurao wajde. Adam jitran apam jili kai ga pano bingwi marikong. Panai sai jide nga sam sai jide. Kai ga pano bingwi marikong trak nga sam sai. Ana mi pingjili pao ga pa tam jitay kawai ana marikong nga sam da kali marikong akali pay kar zang laga marikong jili kapam jide. Laga ana kapam ga zang marikong ji. Kalama hai lagi na Simon we Marie Kong sa sai jide. Laga dam jitran Simon kaliwari sa do Simon ay na awi agdo araji kala jada. Ani we kailan ji piao sai jide. Kailan sam tha sai jide. Kachishu na kapam gazanga apam je kipawi Marie Kong sa do Simon Peter we Marie Kong awi hi now sa sai jide. Kai pa kwai Marie Kong now jing sa sai jide. So Peter we kerjan awi mirin king Adam translate thanga Simon Peter here Adam translate Simon John we now mirror Simon here hardworking man ngachang kala kaya miakana to go ot panglage na sa miakana sa sai to go kala ava kai ga pa miakana awi profession kang temle of fisherman kai ga pa mi akane. Idum na Matthew 4 we 18 to 19 basigja. Jishu Christana ali kai ga pawi aina mi ga pa sagvai ga hotaran jide. Peter na kika ga pan malay lagla awi agdo kibado. Bible quiz house na awi agdoli bawdo. And true. Awi agdoli and true hoko. Peter we marikongji nga samai laga jishu na marikongji li katong laga tam gista tam tranli. Awi agato and true aniva net chi piao sai de. The Krajanji Vashu Maka took me a shong no kailan jo horsang lo chilikrane. Cut chipachimavambra achiva. Cause Simon Peter kipakla gaji young room gijiksana. Agadoli and true. Anikaniva kailan piao sai. Peter we profession va kaigapana. Janjishuna hangs others. Simon Peter Lee awi sakang te awi tishur kawai ko adam taran kika kapan malalakla awi ningli iwi professional ju horla tha ka thar klergy kika ningli kakshak akhla malayla ngalang da awi khalanji hordailaga which means awi profession ji horailaga rawi jishu Christa wi tishur tu yawa the kam chine Christiana ka ho taran ngalang the response ka sakang tu kajiji chile nalo kai ga pa mi sasako arami ga pa mi sangsakau re kai ga pa kajihia terli ringda kai ji ringda ngarikza da kai kharinga kai ji khuilaga sagathat na nimla Kara mi ga pa mi ga jibahiva thiai ga sa manglali thiai ga sa ajli pa huilaga ring khang sakne fishermen and fishers of man we khang dai ji ko yang chishu ne hi sa no na fishermen ne ring ga sa jli sa ga thada na ne chim sang lo thi da kle bali ring sak lo jino ar chishu ne ko hoi thiai da kle mangla ga chung khle athumingli ring sak lo ring da khle jli Satat like a mock tielo, Kati hidely, ring a second being a satiolo. I will make you fishers of men. In the Lee, Kai Gapami Wena, me Gapami, Sansagra, Kaju Kaklachi, Chine, Giji, thanks. I knew we can't call. John chapter 1, verse 42, Baka, Kalachishuna Simon Amingji, Gaffus, Peter, the pop meow. Yeah? Simon the Hosai, Kanao the Chishuna, Ali Gaffus, Peter the Pokmiawa. Kalaming Pohina, our new identity,
Jishu Christali ning tong the gashur our profession horai gara fisherman mang salula fishers of man ngisag highway identity kathar sada ming po hi miao the gaffes Peter kajiji chili kona kala ching aring Torah Bible text Peter kajihiva lungui kajine lunghar kajine Peter on this rock I will build my church that you should have Matthew 16 li hang hai ji ashama Acts chapter 2 li fulfill sa ji de ha mam shung nam la ji ma cha nam la rao plan ji Simon Peter on this rock I will build my church ta kahang ji Acts chapter 2 li Peter na pau ga pham ha shok je na meeting the thum hui khmi sam ngai ji de ina ashama thum ram la hang Thaga Peter li jishuna nsompam le laga Peter na jishuling nsompam le laga hang maran ghai tuiji Peter le hang nei laga Peter na Acts chapter 2 li preaching sa sai de atam ji cap paning no ka sang de Simon Peter na jishui miracles ka tong perform ka sa ka dong thai Mark chapter 5 with 37 to 42 li ka big hai synagogue we kathana Jairus we na lav Jairus ai de Chana jishuli ra ho na jishuna o shimli visit ba sadam tranli na ola ji kubair msa palimber khaksim le thura da ukhanang da chop sai de chan jishuna na ola hi mathi mana na ola hi kapina ta kahanga tam tran Simon Peter la chili cha sai de jishuling so cha sai de jina ge jite ki to Simon Peter jishuna mata khai ga sa ga tongli Peter Zanga Peter la thaila ka gachi itumna Bible ka pa sambanga chidara sada Simon Peter li chishuna ordinary job fisherman sang sa waina mi ka phami sang sa khai wi ngache ga jing ra khai ka phami waina mi ka phami sang sa khai ji hakla khai profession chui la kaya khali khang gawi khirchan itumna Old Testament li ka ba dam trali 1 Kings chapter 19 with 19 to 21 lingarai ga khirjan Elisha li vare we odram ngthi ga vai ka hotharan Elisha ki sa sakla jaga Elisha va a mere ordinary farmer ga sa sai de ha Elisha la rana ki khamakninga itum ga thali hoya rana odram ngthi ga vai class mayang mana degree mayang mana Rana wodram ngthi gawai kachui kashang mayang mana kha wodram ngthi gawai rana ki angla jiga nem la kaya humble gasa ki khamasa gawai na tum itum gathali hoi jiko lang sobing li mohom le jiko rana icham chama uglung jli yang da hoi da hang ka clearly Peter walked in faith but also struggled with doubt. Peter na shit kasang shongfuli tsat salala ali la ning khamong jina yuya jida ning mong ga ning khamong ki ba do itun tam khai ji Thomas na ning khamong doubting Thomas ta gathaya Peter va shit sango Peter va shit sangai ka ala doubt lay tsar laka kala doubt khalai jina ali awi manglarin shongfu ga zatli Sheka khud kajunka lay sai jigo. In the Matthew chapter 14 verse 28 and above 31 dashun ka patran Peter na shit kasang mangai na tertung li chatwala ko shit kasang mangai na ka winning kamong jina ling phum sa khaw itun da thai tumla chishu na tertung li chakra ja thai da Peter na amai na la ga jiga ila chat gai ila chat sak mi lo da ka po adam transition Peter Ralo jadam trani Simon Peter na we mari khong jana phai kar shok lag tirudung ni chatwala jide tirudung li phai kar lag chatwala jide khalai lag masi kaphan tir khang ga phaw ji ngachi da phaniung da side by side yong ma lag o hi tirudung ni chatlai gi jibile yo da tirudung ni chatpai la I hi ning khamong ji khra dam tranli aw shit ka sangai na chatpai salala ali khang phum ji ralu shida gi kang sana ba Chishuna ali hang oh shit ka sang ka tiawa why did you doubt na kyu vaina ning mongla na shit ka sang tiaw nai
shit ka sang ma lay khatiao nai oh you of little faith Simon Peter shit ka sang ma lay sai khatiao nai oh shit ka sang tiao nai Thomas winning kamong jiwa Peter willi la khatiao ka chang la ka Thomas pa na ipang mareng na masachirang la khai nang da I mashit sang mara gajina Peter na bare shit sang hai la ga au willi ka sakrat ran ning mong thiawa itum gichung ga la dai se mashit sang la itum shit sang la ge shit ka sang wa shit sang ai re kha masi ka phanadam thran no merenly problem kratran no merenly struggles kratram thran ka khanang ga za rag shogadam thran shimkuli problem rag shogadam thran paisa wi ka sakradam thran nala komlui no shit ka sang la yar sa ko kha daw sa pok ning khamong ji rashoka Peter va jitai ji ko Viran la ye ga ji va thai ko shit sang ko Viran rai mi ra ga ji shit sang ko Viran shimkru targar rum sang mi ra ji la shit sang la ko khara ga shogadam thran va daw la yaw ji de no shimkuli ka khanang ga za rak shok la ga seasa shon marai lak tu seasa shon marai lak tu ja dam thran ning mong phok aw e ka hang sa na ba doubt sa phok aw ji na ba Peter we kamata ga hang lo ji sigja Matthew 16 with 16 li sang thi bing wing chali chishuli remake up the confess ka sa ba ji Peter ne ji de chishuli ka tha the confess sa do Simon Peter ne khyang no 16 Matthew 16 with 16 Simon Peter na ngahan kai you are the Messiah the son of the living God na Messiah laga kharinga rawi naw me ra na laka the confess ka sa declare ka sa Simon Peter na khare sa khang thibing cha la ana remi tuya ji ana remi tuida na rawi naw laka na Messiah na ka ji Simon Peter na remi tuida declare sa da hang Jamamanim nai Matthew 16 we 22 to 23 li pa kha chishunawi kathi kala kachot kachang phungi gi hang khamran thran Peter na kyang do Peter here ning shila ga ji de ava second thought tra ham lem ne ji ada ma phaning ga zak them ne ji ava ma mu chuk ga zak mane thada waw sang pa pai thada hang pa pai rawi plan ne kajila thada malai khai lang vai ji ko ava Matthew 16 22 to 23 ji pa ka rana chishuna ogtilia chishu kharawi ningrin wa awa thaila chishu thaisar la la wa ban chiho kharawi ningrin amak thaimning la naw mera hi chishu mak thaimning la han chishu na sang the pingli I pangmon bingwi mangali kala chihudi wi kathana bingwi ayin gising bingwi mangali war ga thum bingli ang ningra athum bing nei li rek rek ra kala thum bing nei li sathadra athum bing nei li sathalin ka thum ma thangoni ring shokra da ga dam tran chi raw plan da Simon Peter na matung makan laga amai nawili chi ma shok lak mra ma shok sak lak mra Peter na ya under control sa is da na mathi lak mra na li mathing sak lak mra that will never happen to you nawili ma shok lak mra da hang knik de Simon Peter Chana ka do chishuna chili khyano get behind me Satan de chishuna you khanugli thilo yamno none of rawi ka puning thaila de je nana ningli khamchukhi oguthui mikumo ningmang machuga khavri rawi ka puning rawi plan na mathai mana sibe yang Simon Peter itum gata rana no mirenli plan sa hai ba chia saktamukim khana khla do ningli ning chuk tada tolan cha cha sapa pa laga na khana na khanang gapam guchung lai dai round plan now mera jili ogtili jorar ogtik dong man rachi mira laga na gaktu mathang ring shop ri ji round plan da ga ji shu ji mak timing la ji shunaw ga thi hang khamra dam tran Simon Peter na matung makan laga nali mathing saklam ra ana stop sa shap ki ji tha da ana kham shap ki ji tha da that will never happen to you chadam tranle get away get behind me Satan na hi you wang stumbling block ni ji Peter vich thai ji ko second thought malayla tha da waw shop papai ji ko mamachuk ka zakla
hang sang papai juko khai to na jing ni pa ta shum John chapter 20 with 6 to 8 li ta pa dam tran Peter hi Jishu Christana ring shok hai witli awishit ka sang hi thuk mai khar da chat yawa da hang Jishu ka thiana dang da Simon Peter wishit ka sang hi shaky salak Jishu ka thi wa shung da ali tu ka khui wa shung da awishit ka sang hi shaky salak laga hi mealing chi salak ngi chi thailak malung ma sang ma Thomas vagda do Doubt lay salula. No wangi la til la tiaoge. Jishuli sa tawru jadam tran itum la ling room da va tiru mau se jide. Ka Simon Peter ba. Ma thingai me jide. Ngi da ya ma jide. Na la jishuli so sayang ta khanga dam tran li. No. Imi ba lim them. Ka thum shida hate. A miling chila ke jide. Kala jishuli rek crack ji. Ali la ratzel ba shine ali la rek crack ba shine ge ji khanga chi. Tarak kalay lagam Jishu Christ and numbering shock rang lagai nang da aw shik sang hi bunga bala kan sa jide shik sang shit sang ko ka mathuk ram na jide ka Christ and ring shock hai utili in azing hang raji Christ and ring shock hai utili he became a fearless witness of Christ jide mang chi lui ge jo Jishu wang pao ha ga shokli malung ka pinga khang chi mak le ya rawi apostle zaka ngasatu yawa the kapiai lede kagatumali Peter denied Jesus but was restored Peter na jishuli hada kava mushung kwilu shida ali restore salu shida jigo Judas Iscariot na jishuli hada kava mushung kwilimna ava mapning kwimna mapra kwimna ningmang dailumna Cause Simon Peter va ning tai khui jigo Jishuna Peter li mano thamner gachi hi Peter na thai ga chak khai sai jigo Peter na Jishuna ili mano thamner ji thai jigo mikumoli khangachi wiwang ana kathum shida hada chinawi khangzan nga saurma yang ngaji gazar kathum shida had lak ji dai nakshnau gde naulila nakshnau gde na khana nala Jishuli so sai jang in nali machu de jadam chani na wa hang phapali mi bajli mathailak mana jide ana kathum shida harwana mukhongrang laga kathum shida ka hat kiji itamna Luke chapter 22 verse 62 ka pathran kathum shida hat kai utili Simon Peter na and he went outside and wept bitterly the gabeli de kathum shida hadai phung laga kayang ling sam shok laga so shok chapa the gabeli de commentators kathema bing kachung gana chiwimaramli khi hangla jaga Simon Peter repented hangne ana yon gai jwen repent sai paralu shida hangne kathum shida hatai kayonai gajning natai khuya gajna Judas la chapai regret la sala ge ana sa juwang luba thumra ji la bangmon khrebing ni wahan mila ge kha ning mang dai thu awa wang khak thiaw ka Peter na chapa kanang like a restore saya omrin ashama jingli na har Peter na born again sakhui laga ka sang ko odram ngthwaye ge hi tumna Acts chapter 2 ekala Acts chapter X we lari kashung jaw da awi paw an church linga ka wi maram ni tra ka pi le Simon Peter we kerjan tra ka sang le de John chapter 21 with 15 to 17 if I not sai salo John chapter 21 with 15 to 17 chika patharan itumna thai ge Jishuna ring shok hai utili na thung mangla Jishuna ring shok hai utili Simon Peter wishit ka sangi thuk mai kar ryo jigo Krista mathirang lagava Simon Peter wishit ka sangi shaky sa ga jigo ngunuk chok chok ai jigo o wishit ka sangi mili khang china chungmai jigo mili sakmai ra kui jigo ava miu mangali mai kashi mi na ling shim kashi masang mukhui ngam ni jigo ngachi la ki jigo aron khandi thar kujung I Christian ne mahang khangai college li tamza laga Christian ne mahai Jishui sakhang thine ne mahang kyak ji tigano Simon Peter John chapter 21 with 15 to 17 ji kapadam tharan itumna thai gija
Simon Peter na chishuli kathum shid kahat wivang manang zaglo ishingra Simon Peter na chishuli kathum shid kahat wivang Ali kathum shid hat kahaji restore salu igvai lat lui shid of rowing alemli kwiralu igvai chishuna ali kathum shid ngahanu jide kidoja Simon Peter, do you love me more than this? 3 times. Huh? Simon Peter na chishuli kathum shida hada. Chivani chishuna John chapter 21 15 to 17 kapadam tranli. Simon, son of John, do you love me? Na ilile shila. Jana Simon ma amai. Ina ilile shek jana na thay jana. Iwi yao pingli pawilo. Kakhniyali Simon Peter na ilile shila. Ma amai say ina ilile shina thay laga. Iwi yao pingli homlo. Kagatumali katum shida. Simon Peter na ilig janghat le shilak dava. Ta kanghana tam tranli Simon Peter uklungli. Grief sawo jide. Shepshi duli baga. Khanangawo jide. Ning chodawo jide. Simon Peter na. Ukhanangawo jide. Kiwanga amay na ilig katum shida ngahan shon ngala. Ana katum shida hat kaiwi. Mapringum na jide. Kachishuna ali katum shida hat kai sawang. Katum shida restore sai jiko. The Bible is Christianity yengra, muju yengra. Ajo nangjang yuli counseling agara yaron aga. Any office is like sangapam. Asoja, you more here chungna either. In a ring that limit in here. You lifestyle jang here more chungna either. For rana la mapyaw mirror is either. The char so dalahang ana. Mapyaw milu is either. Lagi yali trang she deceive sire wo. Ning lang tay trang si lang tero laga salu yaw ning ung tay lui laga kacha khana khadi kana thada wa laga thada ung salu yaw ma phyaw mi lui jai de raw lu kham shan ji yu wang ka naw ai de thengai ram raw se iri phyaw mi phula thada uglung li khle ka to hang sok ji nei le so chop laga yar sho ji kan yang Simon Peter na kathum shi Rally Makamaya Wang Ali Katumshi the restores Hajigo Shingra. Nana Katumshi the Yonaka Ning the data Hanung Kankung Adam Tran Katumshimang Majimna Nalila Rana Pyo Mishona Jako Nimulum Namlaji Very she Aka Kasawi in Gapaji. In a jig hangaina Nanazaglo Ning Shalo Oh Rana Pyo Mishona Mo Janet Tada More Sarah like ning telu more wa salu ning telu ning more wa san ning telu za do thi pai lo mo jim nim ko chim chiang ngu yaw ko za da matam sem ra chiang ngu yaw che tharma khang tai tam se sa pai hui khmi sam bang ya ning tai khai mi a khja more ji ning cha yaw wa ko more ji salui ma chim na ko ka pai le go first John li chrisali chang hai mi a khjina more sa shon se jila Romans chapter 6 li. How shall we say then? Rana itum lum shan mi awa da pyaw mi awa jawda. Itum more sa fusila, sa shon fusila. No, maning lak manave. More misalu imraj de. Paul na gang jang Romans 60 painra. Rao lukam shan ba hong lak ni miko. Kachi mi eg ju wangena thang ji da more sara laga tada more sara ning tere do okthe ji ga na very shi maning mana na born again hui kami masamang jinranga. Hui kami samangai mi aku glung liver. More jili ninga gachai azak rasang awo jiko. More jili ninga gachai to awo jiko. More ji practice masalum jiko ina hangting je. More ji practice masalum na. Hui kami samangai mi na. Salui machi pai mana. Ava more jili ninga gachai da. Therma tank kamaya apong jili kahau da oktui gi jina da gang. Because Simon we mirinli anagatumshi kahatiwang Rivana ali katumshi the restore gasaji paninglo Jo Peter Chilak nanali katumshi hat inanali katumshi the restores har. Do you love me more than this? Nahan laga feed my lamb. Iwi yaupingli pawilo dahang laga restores halaka jiko. Judas we kerjan we ningli ritlak ai crispung laga Ana lupa tumrayana jishuli yorg haiji
và hắn mẹ là cái ninh cực tật nằm mấp pi mấp bầm bài thứ đó là đào mang lạc nhau Peter là ninh cực tật lắc so kyang liong shock là shock chập ấy chứ bài văn gang shock chập lạc cái Luke chapter 22 62 li so chập ấy khao vi khởi và Acts chapter 2 cả chúng ta record size à đây cái là chỉ shooting shock hai vị ari John chapter 21 li Christ ring shock hai vị ali kathum shi the restore us like a relationship restores halu jiko marankali tum na vibrali hat ka haile lala etum na paralu shitta vibrali ning na teida han khung atam tran na lila restores hako kache mamlai say kamadeli Peter was filled with the Holy Spirit and became a bold preacher Peter he mangla gatarana kapema paupo akang satu yawo jiko Mangla ka turn ka pema pau po akang sa tu yawo jide preacher akang sa tu yawo jide Otsak chapter 2 verse 49 habok laga 41 to asing ji padai ra Acts chapter 2 14 wa asing ka tong ji pag da dam trandi Batikot simik shongli mangla ka turn ka pema apostle jide ana powerful salang in a pangshap le lag in a pau ha ga shok manga ina mi tingatum na Hui kimi sampang awo jide meeting gatum rally merin chikat awo jide chimang nim ne Acts chapter 3 6 to 8 pasig ja ana miracles matakak hai chishuna miracles chishuna matakak hai ka saje hor chakta Simon Peter ana perform sai jide Acts chapter 3 6 to 8 paira shengashinao mili ana chishu Christa wi ming aina Ryan sakaw jide sak sakaw jide chi Simon Peter no second thought makliya sakang tu sasako shit gasang nganing sing magji rung sing magji shit gasang shaky sala kai nganuk chok chok kai ya aw shit gasang lai sako khagda achiwa mangla tharna pemau da ana pau ha shok thran meeting tum crystal quisang kala Mazat kabaya Shaygish mili Jishu Christo mingaina ana miracles raimi Karai kwan samang sagajade Jishu li Odram ngati gasa sakang ngati Jishu li had gasa miaka Ajana repent salu shitlaka Ningatay da hankung iwaina Pang shop kalaya mangla tarna kapema Paupo akang satu yawa Kala Rawi mata kakai ot kachunga anasaya. Acts chapter 4 18 to 20 kapatam tran. Krista wivang reka krek kachunga sampang awa ka manalo shingra. Peter na Simon Peter na Krista wivang odram kangatu wivang pau hag shogli reka krek kachunga sampanga ka pung tailak aina punga. Daga biya lide. Pung tailak aina punga. Pau gapa hag shock mangasam lakmana. Acts chapter 12 we 5 to 11 naghang young shinau ping na ali patop lungli tuk narailala mangla gatharna kapema pau pho aga sathu da rana we gazing rao chihora laga rakan shock mia the kapya lide rawi pau pho rawi pau phung gazana mi bing raw dram khang tha mi bing Alishit gasang mga ina Gazing rao jihora laga patok wen la kan shok mi jide Rana we mission ot mga sam sak mana Adon Thomas Lee we mission ot mga sam sakla mga sam sak mana India ung shung Thomas na ung lage India ung tisang Thomas na Pau gapa ha ga shok mga sam sak mana Kapangali kala kanawali Peter played a key role in the early church. Peter in the church haugapok adamli sharukahaka kuya jiko. Church form gasa. Church haugapok. Church. Peter on this rock I will build my church. Lung hartung hili in a church semgara. Kachi with fulfillment he. Church kachung kalinga gali sharukuya hanga. Shishui sakang tikang samang machila. Church haugapok atamli Peter the apostles paugazar bing kachung nawi katana
ang sa sai jiko Matthew 16:18 when hapok laga 19 da shung da padang ra inanali kazing ung mu show jimi ra so the show key chia ka kuya authority Simon Peter li chishun chi sin ni dai hakla kai manglawi authority akha chi sin mi jiko khido ja kazing ra mu chapi sing sa ga jiko Acts chapter 10 9 to 16 li kahang atishuda Chandans now being li pao ha shokli Peter na ot manga ga chung ka ngajon me dang oh thagi shi Checkon now being na chi pao ga pha samang dak lai hi Checkon now being na Jesus Christ pao ga pha ka sha sam ga bang hi Peter wi sharuk chang salamo Peter wi sharuk chang salamo chopa ga ha bam jili ali vision ra ga the atishuda your chat ka chi wali ran pao ga pha wang wa shung sagra da bijri chi Peter awi vision li la yar sa ji de la ga chana vision ji fulfill sana jide Acts chapter 15 verse 7 to 11 Peter na church kokasa da le chingwai nganing tida aji to mi church kokasa da le kwai khani thought itum bing na church wi gathana bing na nganing tit kji le hang sana ba Peter na ji sano church im kai kwai church kokasa da le shon kwai church khani sana ma shok kwai church wi leadership khama ma le kwai Kang mu kang shao ma shok vai Peter na nganing shing and nganing jiko kala now da awi ji thi ka bia tham tran first Peter second Peter wa shung da ana ak pilak ji de awi ji thi wa ka bia tham tran suffering believers being li unencouraged sa de shit ka sang bing rek ka krek phung dak le suffering persecution face sa dak la thum bing li be strong in the faith ka ji jan encourage sa de make a chung gali First Peter, Second Peter, buying la. Persecuted Christians being like a BGT day. Chili Peter na pangla ena hashoka itum being encourage samaya. Ati may tatum bagli Jesus Christ we pao ma hashok pa la the clay. May tay we marakli church na ishi women's society na nganaw dak le evangelist being pau ma hashok ng sagla worship ma sarum ng sagla lay dak lay chigatha jot dak khanang dak lay pau ma ngana bai pau ma sha bai ma khorum rum bai persecution face sa dak lay athum bing li kapi hai chithi first Peter second Peter itum na pa ka tra ka itum li katom mi ai le dai Simon Peter with strength yang say Simon Peter we pangshap awi kamata points being jaka chishui wang na jaka ala sashap sera ga jimya khane ana chishuli tuklak in the legi shui wang a gathana thui gang sane pau ga pha hak shok lim balum ka pinga mya khang sa thyo khang chi kika malayla pau ha shok thyo jiko awi mistake khyon juena tam khwingai la ka ya mya khana jide idum ga jungana you mistake juena I thum tam khwiramna Yonai ga yonai as mam shung pa lu gi jai de chaw Because Simon Peter na awi yon ha bam juena big up salu shit laga nganinga lo shit laga mashung khuye jide awi khyon juena mashung khuya awi learning from our own mistakes iwi khyon juena in tam ga khuye ji Simon Peter willi leilaka ka thumali khamtiali mangla ga tharna pampting ga ya ming sa thu yauda ana pau ga pha shong adam tran ana siasa ga metran ka gizanao krai sambanga kala pau hak shok tran mi chung ngana ko hui samanga Jews and chandas Christo wilungli kok yang sa ga vai apong pa khmia mia khang sa ya kala church nganing sing like vai anang nganing mia Peter with weakness au khangzan hanglo jaka a hing ro kho hai mia khane hang sang pha phai mom chuk thai mane second thought malai mane tada awning li ung jang jang wow shok pha phai ma chuk ka jak laga ma pha mane ma hang mane mahang sang mane tada wow shok papai ana mili khangchi ai hi ngi zala ge mili ngi chiawda Christian wang mang ning mirar mane mili ngi chiawda chishulik hat hatawana ana chanda is now bingli pap ta khangwi maram wi wang paw na ali kharai le de hang chanda is now bingla itum the Galatians chapter 2 verses 11 to 14 detail mo alusa ka itum na shimliung bangai ka Galatians chapter 2 11 to 14 le pa ka chilila samhang marakali wa chishu mission pap matala thada hang papa jan chishuna Peter Satan
Iwana tulo kalakra ale. Rawi ning raw kapning mamchuklala ogutui ning panina hangsang papagachi. He was overconfident. Thar confident laina lueda a conclui sampanga kaji itum say. In a hang hi hang kupsang say. Aring Thor, Simon Peter when itum the Tangkhul by lesson kimamaido. Rana ordinary people itum gatha khangazana itum gatha maklaya masagatuga magatema khangazana itum gathali our extraordinary otmangawang shichin ruko mamlailo nananangazan laka the paning salabai kanalila mikibana masakra otma sashokavai nalila rivana shichin bayajko Peter na kaiga paming sasako kali pangshap klaya manglang thana gapema pawpo aka on sagauko clearly failure is not the end if we repent and return to the Lord. Isn't the fail sang adam tran chinamatang mane isn't the pralu shit laga rauli hanunga ka shoy ga hai chilimatang ay mane nganingang saklu shit chat saga gajna shoyer aro paimle lui mana machila ningatei kuida hankung wibang chisune itumli massacre amigdena massacre extraordinary ot manga itumli sang sagajiko Peter na katum shi ga wibang ali ministering sang sakaula maning ana katum shi had kaji wang rana ali katum shi da restore salushida like affirm reaffirm salushid like ali restore sayajiko malung kaping gaji hiya mangla ga therna pangshap sangmi ga dam tran Karan malung kaping he in the law hui banim Jakhang chigazara mi sagasaji malung kapinga ngasatyo Kareling chigazara mi sasai kamanglang thana pemho gara khangji kika malai tumana Agajanga gatana gajihia malung khanim hamsang the thaili khlaina dagang Peter na church early church adamli church hapok thatar adamli Peter learned to lead with a shepherd's heart today. Yao gohoma aku uglungaina ana tanzata today. Idumi kangazanjli yu kui kawai rau lukamashan jina shapa. Peter we mirin here a story of transformation. Mirin kangache we krajan here. And a fisherman we enemy gapa. Salaga kangachi makla pao po akang on tui highway krajan kaji here. Idum gadong na Tangkhul क्या खयोन सालला क्या खमवा पाइला मकाशुंगला क्या खंगजन सालला राव मिशन ओट मंगवांग इतुमना कचिकत खलेथरान इतुमले राना शिजिन रजको मिगुमो इतुमि मिरेनली योन खाइले सर्को थराशी योनला फंगाशी योनला राना इतुमले रिस्टोर सारजको खैने सारा नाखले चेकिदो निंखंगतै रावली हनको ही खलेयातम थरान Rana li piao me gida kasak malay mana jiko. Aring to raga tagle. Larangala bingla. Avava bingla. Itum katong Simon Peter we mirin fishermen when fishers of men kangasawi krajani machuklaga. Nali Ravana tamquing kangai lay jaka. Krajani saglak na machukla hiwana tamqui se. Lagaju hapta here Simon Peter li machuklaga. Itum la migapa sase. Migapa masase rin mashungna okti say hangai rani to miso miserno amen